Wow, enda supa olosho le maa, meisisi Yesu te pooki wueji ningirara aasujarie iyiok. Kaaji Daniel Ole Sito neyiolo live, kitii emurua ooloitai, kanisa naji AIC Shimelok. Kanisa ina nayiolo pooki ng'ae oiruko Enkai ata leitu, amu kitoning'o sinkolioitin lenye te redio enapa kata peini iyiok ompaka niput iyiok ilala nkutukie. Eton ninye mikiyiolo atook enkare ompaka nikimut iloik. Netaa kanisa namayiana te seuseu nalulung'a, nikietuo taata aajo peekining' enkatini enye. Kaji apa iterunye? Kebaa ngolikinot ina kata apa amu elaakwa meetai mutandao. Kanyoo iteng'ena ina safari enye? Naa Bishop David Ole Letuati oiriamarie ninche pee iteru apa ina safari ometabaiki ena olong'. Nekipuo aimaki enkatini enye. Tusujaa iyiok nikitejo mikitamayiana olaitoriani ingira alo ashipakino ena interview nishipakino osinkolioitin lenye naa ntoomono metaa emayianata tena ishoi otooishoritin naaponu. Kwaya misisi Yesu. Amen. Atodua Bishop ajo oshito nkaik ntokitin sinda. Amen. Wow, atishipe oleng paalotu AIC Shimelok. Natejo ashe tekitoomono inyi tenebo Bishop. Nayieu naikilikuanishore ena mama amu eeta irpapit le1.5 million. Netejo peyie isho iyiok enkatini amu ore ina olong' edukuya peeji maiteru AIC Shimelok naa ketii. Kesipa nemesipa? Kesipa pii. Iroroki siiyie kuldo maasai tenkarna e Kingeresa, niliki ajo kiji ng'ae, nidamu ajoki misisi Yesu amu kiiyieu neiruk Enkai oltung'ani pookin oing'orita iyiok. Lo maasai meisisi Enkai. Amen. Kiroroki ntae tenkarna e Yesu enta supa. Supa. Meisisi Enkai. Darasi. Ore nanu naa kaji Jane Enole Letuati. Naa katajeuo. Ore apa naa katii apa naiterutua ena kwaya tolari loo2,002. Olari loo2,002. 2002. Ore ninye olee logira aya ena kamera nemeino inakata. 2002. Neeku happy birthday to AIC kwaya. Oh, media apa nkera. Anyway, 2002. Niraraja naa kaji oshi itotona niasiasa nijojo apa aiteru siiyie ena kwaya. Kitotoni apa erikito yiok Bishop. Nikijo apa maing'oru enikinko pee kisis Enkai nikisiai. Nikijo apa enaikash king'oru enkiti wueji nikitum aatonie. Nimikiata apa kuna tokitin oolashumpa naasishoreki. Mashinini. Nikijo apa maing'oru keetai oshi kuna kasukun esoda, kuna kuti tutungili oshi. Noshi esoda. Noshi esoda. Naa ore apa enikinko yiok, ekipej ake duo amu inakata esidanu, nikintai nemetu kepuku enoshi kiti toki naibor natii atua, nikindong' tosoit ashu duo akeyie tentoki akeyie meterepenyayu. Ore ake peekindong' nikiut ormushumaa. Ore peekut ormushumaa, niking'oru enkorini, niking'oru enkiti shata naata irking'arashat, nikipik. Neeku ore peekiponu aarany, nikinkonyi inaduo tururuni ang'. Nejing'u osinkolio basi. Yani hiyo ni miracle bwana. Yani eji ore imbung'ie duo iyiok vizuri. Eji kaji inkunuu kuna mashinini apa nintumia. Amaa ate taa kintobirakita? Ate pii. Neeku naa ore naapa nemejoki sudai tooldukai. Nalo ake nanu nadumu kuna tururuni, nasotu, naya enkaji ai, nalo apej, nepuku enoshi kiti kardasi naibor natii atua. Naidong' metisidana mitoriori amu keeku naa kitoriori. Naud ormushumaa, aud naa 5 ashu 10. Naing'oru enchata naata irking'arashat, napik enkorini. Paa keeku inji taa ikunita taata. Negira ake ajo neeku ninye emashini. Neeku ninye emashini. Niking'as aendelea tena. Ninye entoki edukuya ninterunye. Ninye kinterunye. Ore peekintoki aang'enu penyo, nikitum entoki naji oldarama. 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 Nikiponu taa nikiwosh. Ore taa ina saa nilepa yani. Nikilepa basi. Ore taa inakata amu kintia naa kunda ontururuni, kilepa kitaa lashumpa. Amu kinyakita naa atum ele mayiolo duo enaa olchoni lenkiteng', olenkine. Kajo ninye oshi kilo. Wow, enkatini taa kwaya edukuya tolosho lormaasai. Nikintoki taa ore taa akeyie kipoitopoto penyo, nikintoki daa atum entoki naji kayamba oolashumpa. Kulie oshi najo chek. Nikiwosho taa akeyie. Kayamba. Kayamba. Nikiwosho. Nikiwosh apa. Oye kajo keeta apa ena kwaya ujuaji. Kaji doi apa itayiolounye kuna baa. Asi ikidol naa adake irkokoyo.
ewoshito kuna tokitin nikijo nejoki yiok orbishop amanyaki taata neyaki yiok neeku nterunye apa mpirai esuda kumaanisha ore tenewueji naa medoli apa olchafu amu keokino ake suda suda nikiya yiok nena tururuni nitokini aponu ildaramani neeku yieu nijoki kulo tung'anak kiata yiok nkishu naa ore pee ootu aito olchoni amiraki lelo kokoyo nitobiraki nai ildaramani nipuopuo Kayamba nikipuo Kayamba amu kelak orbishop nelo aing'uraa nejo konji nenaai neyaki yiok nikiponu nikosh oduo pintoki aitokoosu pii duo nikintokoosu nikijo emaapa airecord etabawua studio inakata etabawua taa studio kake mikiadi studio nikipuo nikijo kaita taata kipuo amu mikiyiolo naduo nekwa aji oshi Nairobi naapuoi nikijo maape enkaji apa enkaji nabo naa ninye ake etii siling entoki taa najo duo enoshi duo naikenorieki taata ninye ake etii siling netii too simiti nejoki yiok bishop ore nikinko maape enkaji olikae toko natii ene maape aapuo arany tiako doi kunda ng'itie duo olchorro losoi nintai nta studio inyi torkijiji ninye studio naa ng'ura oltung'ani obo oendelea aisula ijo duo tanakata orgavanai ninye naake ninye nakata duo pooki toki ninye ake oota siling oi mesesi enkai naisho ntai pookin isiling ore ake peekipuo ina aji neji maikenoo taa ildirishani nikinken ildirishani peekipuo arany taata peemipang' oltoilo amu ekijo naduo yiok ore peekinken ena aji nemetoki naa oltoilo aipang' nemetii osiwuo amu ikene naa neeku etii pooki toki nikinteru enkarna e Yesu Wow, iyiolo yie ajo ore ina arna e Yesu natulusoyie apa 2002 neton ake egira alusoo mesisi Yesu ore taa peesiasa duo tenaa ilo sinkolio nejoki yiok orbishop naa kaitingira yani ishomo airecord keewuo dii oltung'ani record kinoto doi orpayian obo lole kilayu keyboard nikiata dina iyata keyboard kiata dina neyaki yiok nelotu nikosh newoshoki duo yiok esidai naa olafoni duo le keyboard esidai ejo duo nanu ejo daa akeyie ijo taa yie pii oltung'ani lenkai newoshoki yiok keyboard neji kindipa nikodoi mpaka saa 11 kitoranya duo kuanzia saa aja doi saa 4 nikinterutua mpaka saa 11 nemeoki taadi shai amu ekinaranya oleng newoshoki ntae naa nyoo nagira airecord ekiata radio kiata doi radio oyiata yieu duo na interview bishop maatoliki neetai entoki naji cassette kake mokure etii amu eewuo technology dol ajo ing'orita ntae seuseu nikiata naa apa ina neeku kisurokini amu keetai naa apa radio naa kisurokini ake enaa nirecord ninye ilo sauti naa keya nejo kap inosa manyit niking'asa aitasheyie nikijo nejo naa ore ina toki imanyita eteyietu neji nitasheyie keeta di radio monyit keji intestines niking'asa aitashe etigira taata nironyi nikoni taa nji oltung'ani nitai duo nitai oshi enkalamu nitai paa kikonji taa paa keshukoki nitoki taa nerewaki taa yiok itu toki aitai inakata manyit asi nikireu taa nikindip Kenya sorgali nana manyit menya mang'orkasin ore naa duo ake ekijo naa yiok manyit amu atua naa enkoshoke entoki etii keyietu naake basi niranyiranya duo basi nepuku osinkolio ledukuya ilo sinkolio loshomo redio akiti nikipuo doi nikipuo ake nejoki yiok orbishop ntoosie maawa kuna tokitin ake duo oltung'ani oyiolo kuna tokitin neya Nairobi paa kejo kinko siiyie ntaiki yiok kuna tokitin peekipuo amirr amu ekiyieu naa duo nikias esiai enkai neeku iropiyiani naa dii kiyieu neya karibu dake yie 100 neya pii nejaki orkokoyoi otii ewueji neji emburbul paa kejo naa duo ninche irkokoyo buruburu nejaki kejo entoki nejo nkai basa kanyiana nejoki kitaranya nejoki kitaranya neeku ng'ura naa ntae duo isul irmaasai ina dama tawana meetai irkulikai otaranya neeku ata ele rore linyi mko sawa hakuna shida sawa mikiata nejo ole meeta entaasa pi oi bishop
enoshi rekodi kai kias nejo ore duake yeye pemalo tonkai naro ntaikeki nkuti nintobir duo oltoilo nekipuo amir nekishukunye ai nelotu naa oltung'ani lenkai orbishop taa neyaki iyiok nejo iyiok ore taa meeta enikitaasa maigila nikiara redim apa nikimir nikipuo adake ewueji nikirany nikijing sokoni nikirany ole ninyang'uni apa tokitin ninyang'uni basi ninyang'uni ainyang'u oleng alang mpuka neeku kejo ake oltung'ani kaing'ua mpuka painyang'u ena toki eshimelo nalo sii alai nini basi ole nikipuo nejo ore tee nikinko makiata kuna emaape enakop naji emburuburu maape doi oi nikilak engarri nare nikipuo nikirany ekijo naa ekirany enaduo naa dikiyiolo yiok ekilep ake nepuo oltoilo shango apuo orng'am nejokini yiok akiti ntadou penyo miking'ataa ore piijo aikoji ewueji naa lashumpa nekipik kuna toki nkiyia neeku nkirikira oye ore taa kuna baa nemelelek doi ore kulo aranya letaa ilo akeyie aitashe tene nikirekodi na mambo inaenda viral ng'ura siiyie mbaa nataasa apa iltung'anak aashetaki ntae orkitamanyunoto lena siai niasita mbung'aki naa mbung'a toonkufu asi ore tinakata nikipuo duo hoteli ekiyiolo ena toki naji noshi duo naapiki naadua noshi tadi keji oshi nyoo duo noshi pilipili napiki duo chips noshi kwashen amu keetai naa nena tokitin duo irkuti nyanya nini neetai naa pilipili neetai naa noshi duo nkae duo pilipili nadua keetai dii nena tokitin are neeku kelelek ijo yie konji ne pilipili muj itejo yie me pilipili ishake likae tung'ani lenkai okinepu pilipili kitipikata yiok ilnyanya nikijo maturia yie kuna tokitin orkokoyo tomato sauce itipika ntae tomato kitipika yiok nena nibun ninye chili paa kebon ninye ina paa keyiataki yote nedoru esaani wow negero oltung'ani ing'ut entotimiraka yiok enajo netiu esaani enaa munono naake kake enorkerropir iya neasi nejo ore taa elele menyaka ena chips neiteru naa ajo apik enkutuk paa kening ajo pilipili paa kilepie enkaik ajo woi lomaasai emipik emintoki taa aigiliai emipik amu enkeeya nepuo akenya oltung'ani nelotu taata aisho ena daa neibelekenyaki yiolo ajo kinosa dii sii nkardasini mikiyiolo naa dii yiok kuna tokitin olashumpa neeku nikinya dii pooki toki kake kiendelea netareto yiok Enkai ashe iya nelotu oshi duo enkop abulanu metaa indimidimi ake ashom studio saa yoyote indimidimi ake airekodo osinkolio saa yoyote niponu dii ninye aya video metaa iyatata shooting osinkolio loidimi atodol intae kanu oshi iterua inakata ajo iterua taa ake kigira ake aendelea kitaranya sinkolioitin pookin amu volume 6 naa taata kitii volume 6 naa sinkolioitin aja eeta volume ore taa enkajata enkapi penyo kaja sinkolioitin apa linterutua nipuo liare nipuo lekuni amu kile kimiet kitomon ore volume 1 naa 13 13 nitii volume 6 neeku karibu sinkolioitin 100 misisi taa Enkai matang'as ninye ajo enkarna e Yesu wow kayieu siiyie nikinkilikuanishore Bishop etejo mama naa ketii apa nena naiterutua ninosu enkatini enye doi pii ninosu mbaa nataasa enking'asia ometabau ene asa taa eyiolo ninye wo naa Bishop laa ninye apa ogira autaa tenkiteru ompaka enikitii tenakata neton apa kitii natejo ninye inini eeta osinkolio lotaranyua ninye aning apa osinkolio laijo keeta bass kumbe Bishop ogira ang'uiki mbaa misisi eso Bishop esai oleng atishipa oleng paalotu ene hata nanu natishipa kitaa ilchoreta naa karibu sana atishipa tiloitai ashe tekitoomono ino kayieu niroroki olosho lormaasai toliki siiyie dii inkarn inonok kingira ainosaki ena atini AIC Shimelo Choir oota emayianata tolosho lormaasai ashe oleng airoroki ntae ilaing'urak pookin le neyiolo live tenkop ormaasai pookin kaaji ole Letuati David nara orpastai lenkanisa e AIC Shimelok naisho Enkai enashe nanu iterua ena kisiayiare ena anisa tene enaa orpastai atajeuo apa te secondary neng'as AIC arriu olairritani oewuo aiteru nang'amu ake kutoka inakata te secondary naendelea mpaka tanakata
nitoki aaku nanu aiterua kwaya. Atijing'a apa eranyare oltau. Ore apa samani naa keeta apa nkwayai naarri naaji ne Muungano kwaya. Ore ara kiti naa kaning etii apa radio naji Biblia Husema studio. Neeku ore paaning amu keeta apa sinkolioitin saa 9 Sunday naishir. Nanyorru eranyare oleng. Ore peyie aishu secondary nadung'o osinkolio. Naa kaimayie purkeli ogol oleng. Naning ake osinkolio epukuta oltau lai. Agira atoning'a telepori pii nabaiki ewueji natejo taa aisha. Narany ajoki olairoriani. Wow, iyo tudung'o ilo sinkolio. Nanu tudung'o ilo sinkolio. Atudung'o dii eton itu kirecord mu paishu ake secondary. Nang'asa apa atii apa enkop naji Suswa. Kiata apa kwaya naji kwaya kuu. Neranyi ilo sinkolio nibok olairoriani itu irecord mpaka nalotu olopeny irecord. Amu enare apa irecordaki. Kake ore enaa enainosua Esinka, ore inakata nikiponu aajo mairecorda. Aning'ito naake ajo irecord eranyitai te radio. Nayieu sinanu nikijing' ena radio. Nitalama ajo kaa oitoi. Namayiolo ajo kaa oitoi. Ina taadii pee kishomo ina aji. Nikijo yiok kumbe ore peetii siling naa nemitoki aipang'u oltoilo. Nikirecord nikipik cassette. Naya Nairobi. Najo naayaki iltung'anak studio. Nejo ake epik kejo danya radio. Najo kanyoo ena nitaasa. Kake ore akeyie enaa enainosuaki nikintayu 100 nkaseti 100. Nikiponu dii amirr nikitimira pookin nikiishu. Nikitum iropiyiani amu 100 apa kimiri enkaseti. Kake ore olari le 2002 inakata kietuo atolikioki naa te Nairobi aajoki te Nairobi dii irekodi keetai studio. Mikiata natii studio tenakop ormaasai pookin. Neeku dii ore kulo lootabuakita iltung'anak nkiyia te Nairobi naa before 2002. Ore ake ninye lormaasai layiolo amu kiata apa lalashera aare ootaranya ninche solo singers lenkop ormaasai. Kiata apa oltung'ani oji Ololoso ojo aing'orishe. Nikiata likae sinka lenkai le Transmara oji olojo yesorori koyoldo. Etii ake ninye lalashe. Naa ninche oiterutua arany ele sinkolioitin kake anaa solo singers. Kake ore anaa ore anaa kwaya naa yiok oiterua kwaya edukuya. Nikirecord olari le 2002. Nikilak engarri nikipuo Nairobi, nikipuo airecord maisha napaasha oleng. Nikirrashu ajo menyanyuk enaduo nikitejo nikiasita yiok tene. Nikintayu cassette edukuya. Ore ilo ari ake nikipuo Ntulele mission edukuya nikishomo anaa kwaya. Nikipuo aranyisho itoomono yiok AIC Ntulele. Nikipuo aranyisho. Nikipuo dii atum osinka lenkai ole Mereu, Bishop Mereu. Nelotu sinye entumo ang'. Tine dii oshi eeta motivation nikiroo ninye nelo aiteru sininye eranyare. Neeku ore ena kwaya 2003. Yes, 2003 nelo airecord ninye osinkolio. Ore naendelea kutoka ine nikiendelea aranyisho. Kintaituo kitii volume 6 kake kepaasha kiranyi naarri kumok kake nikietuo adol ajo mepuo irkumok. Neeku ore volume 5 naa sinkolioitin 5 kiata. Naa kajo penyo peememiet siinche kiata te volume 6. Netareto yiok Enkai mpaka ene. Eng'ae oshi nadung'oki ntae kulo sinkolioitin? Naa ng'ae soloist? Enkai naishoru amu kadung' nanu ore volume 6 pookin naa nanu otudung'o. Pokira 6, pokira 5. Naa kake ore paadung'u naifundisha kwaya nikincho oltung'ani ong'amu arany. Nikiata kulikae otaranya kulikae tung'anak. Kiata osinka lenkai Solomon Songori. Enkerai nanyorr Juliana Mashati. Iltung'anak apa oleng otii oleng endung'unoto osinkolioitin. Kiata sinye ormusee Peter Siloma orpayian lena mama. Amu ketii sinye nikinterutua kwaya. Naa ketii sinye apa loodung'u sinkolioitin. Naa kake idung'u ake ninteng'en kwaya nebaiki neng'amu likae tung'ani lemeyie. Neeku Enkai ake naishoru. Kesesh nanu arany ore paaku nanu ake openy. Naijo metii iltung'anak. Eeta ake eniko peepuku osinkolio narany. Idung'u ake mpaka nirany. Nadung'u narany. Kanyoo oshi peetu aikata irecord lino makeon?
maata ina piris. Ijo doi katalapa empiris nalo arany openy. Ijo doi ore oltau lai naijo kiata laranyak kiata Esinkankai natii ene naji Mary naa kerany ninye nenye makeon. Kake Esinkankai natii sinye apa nikinteru enkirukoto tena murua. Kake ijo doi ore paaranyu nanu ijo kayieu naitasuroki irkulikae matarany. Peeranya pookin. Ijo ina piris apa kwaya natijing'a nanu. Amaa duo etii ingolikinot e recording, etii ingolikinot esiai e studio nemeetai apa inakata, kakwa kulie golikinot apa etii natii eranyare olosho lormaasai interuru? Eng'as naa dii aaku meetai. Neeku meyioloi meetai ilaiteng'enak. Meetai ilaiteng'enak le kwaya. Itu kitum irmalimuni oiteng'enisho aiteng'en inkwayai. Neeku ore sii ata nikintai kaseti nemesioki atum market amu meeta iltung'anak yieuna duo najo kainyoo kuna kaseti peetumoki ainyang'u. Ore enkae challenge sapuk oleng natii atua enkop ormaasai naa entoki naji consistency. Mebikoo kwaya. Ekinken ajo Enkai naikena yiok, ore mpaka ene naa enkaina Enkai natareto yiok. Ilarin 26. Yes, 26. Naa Enkai ake natareto yiok. Inepu kwaya ajo kiteru, etii nkumok nataranya, nifuma pii nemayian iyiok. Kake nijo aitoki asujaa nilau. Neeku metii enaduo consistency toonkwayai kumok oleng tenkop ormaasai. Kwanza naa tenkaraki kinoto apa revelation naishoo yiok Enkai. Isidai oleng ore kwaya iteruni neeta enkanyit oloiboni lenkai outaa te kanisa. Kake ore peelo kwaya aaku independent metaa ijo mening oloiboni otii kanisa, nelelek ake epuo neerai nishankarrai nidapasha kwaya. Kake ore airuk ajo eewuo empiris Enkai mairiamarie ena kwaya amu ara olaranyani, aranyisho tenebo oninche, naayanyita enaa olairritani lenye, nibung'a yiok ena larin lelo pookin leranyare. Faida, kanyoo faida naidimayu nindimidimi atejo inotie etii naa elikioroto lenkai? Ore faida sapuk oleng naisul naa iltauja ootajeutuo. Amu etajeutuo iltung'anak. Kishomo nkwapi neliki yiok iltung'anak ajo etajeutuo. In fact ore kimirr cassettes apa inakata emiri cassette naa ekimirr ake nikilaki engarri nikipuoyie mission. In fact metiu doi ore tenakata teneranyisho olaranyani obo naa keng'orokini aisho iropiyiani teneranyisho torperere. Kake meetai kwaya naishori. Kerany ake kwaya. Kelai naajo maishori. Melauni duo ninye naaji amu meetai kiongozi le kwaya nishori kake ijo doi meishori kwaya. Neeku melio faida enakop kake elio faida enkitoria Enkai amu kejeu iltauja. Kitorikito iltauja kumok oleng, kinoto ilchokini kumok ootajeutuo tenkaraki isinkolioitin le kwaya. Ashe Enkai. Ore ai swali naikilikuan kigira aimalizia paitoki aikilikuanishore Chaaledi metoliki ajo kakwa mpango niatata irara kwaya. Ore oshi nkwayai tolosho lormaasai naa ninche apa naiterutua. Teninepu ninye ilaranyak kumok tenijo aikilikuan ajo kaji ikununo enkiterunoto eranyare ino nejo kwaya apa atii. Kanyoo sa dii oshi naewuo aitadoyio esiai oonkwayai tolosho lormaasai? Ena dii inconsistency ashu ketii ai toki nanyaakaki aitang'arieki ina? Kelaranyak ootonyorra nerany maate piibiasharayie ashu kanyoo sa doi amu etadoyie? Maidim atayiolo, adolta ake ninye ajo ilepua oleng eranyare oltung'ani binafsi obo naa ketumito sininche market enye tenchoto enye. Kake eng'as dii aaku melelek doi erikore oltung'anak kumok. Kajo ina peewuo oleng ena oltung'ani obo. Amu eboita ake iltung'anak tenkiti rishata ninepu earai hapa na pale omidapashata. Kake airuk ajo idimayu sii metaa kebaiki neetai oltung'ani ogira atalu faida ena rishata ashu enakop. Neeku ore peeranyi ijo melio toki ning'ua kulikae. Kake etareto yiok Enkai, king'ura yiok osalaba lenkai ninye king'urita yiok. Ninye ingira ntae aamanaa nkonyek. Kilikio yiok aranyisho omatamorua egira alikio olairoriani. Anyaaka adol ajo keyieu neshukunye nkwayai pole pole. Adolu ajo egira ashukunye. Eshomo Loserian Kurket egira ajo papa itaasa mbaa sapukin etii aya Kajiado egira ashukunye. Kalo kilikuai indim aishoo amu itobiko ilarin oida 20 etii ena siai e kwaya. Paa ore eponu neyiolou ajo nyoo idim atanang'are tenkoitoi. Kayieu naliki ajoki keishunye mahubiri, neishunye shakeni kake ebik eranyare. Kaitukuj inkwayai nchere mataranyisho amu ore kenya teniting enakop nekipuo arany tolorika lenkitok Lenkai. Kiata osinkolio ng'ejuk likitaranya nikiranya ajo Ekiranya osinkolio ng'ejuk. Ekiranya osinkolio ng'ejuk. Ekiranya
singolio ngeju. Egira ajo singolio ngeju. Aina itu kujungwa inchere amatarany. Amatarany amu ore orkekun obo teneshukunye Yesu nikipuo arany tolorika lempirisi Enkai. Emincho shegil intai tauja mbea enakop emiking'oru faida nalio ena rishata amu ketii faida sapuk natii dukuya yiok taisere. Emaibung'a ina nikiranyisho enking'asia oleng amu idimayu oleng peemening'i olalikioroni enatejo Jumapili kake kening'i osinkolio ajo etaranyaki duo osinkolio oje. Eeta kwaya orkilikuai oirrusha sapuk. In fact ore ninye ena kwaya ena anisa ore entoki naisho metoning'i oleng naa kwaya alang' olairritani. Neeku kaitukuj inkwaya inchere embung'ata entaranyisho. Ore ina kwaya eji ne Kurket oloserian. Yes. Naa kitoning'o ilo sinkolio lenye. Ore eimu atodua piilo interview kumbe ore orpastai lenye naa olchore lai nikintoomono aajoki karibuni olapa lesiet entumo sapuk nikiata tene tenkaraki atayiolo torpastai naa olchore lai kake itu aning' elio. Kake atoning'o kwaya eranyita nikintoomono. Neeku eeta kwaya orkilikuai sapuk oleng. Maishoi ele kilikuai amu kebaiki iltauja loltung'anak. Mayiolo tenaa kebaiki naishoru tendorrop oleng shakenisho. Ore orkekun obo netii orpayian obo otiaka yiok lainosaka natejo alo kishomo enkanisa errotia nainosaki. Nejo ore apa orpayian arruoni oleng oiba Enkai naa loshi payiani torrok oleng. Nejo kake ore orkekun obo nelotu Narok town. Nejoki kakwa sinkolioitin eetae lormaasai neishori nemirakini kwaya e Shimelok. Nejo napik naya. Najo alo ainining kewarie najo aatasakuna kuna kiitin amu elio ajo enkop oloibonok eing'ua amu iterua aim oladuo rorei atua oltau. Nejo ore peekenyu naa kejo peidurrie nkishu nejo kapal nchooki matushuko Narok nalo ainyang'u ai cassette nainyang'u soito neshukunye nelo aidurrie nkishu. Nelo ainining kulo sinkolioitin le Shimelok ometejo neshukunye toonkishu amu idurrie nkishu nelotu ajoki enkitok enye natajeuwua torikoki kanisa nelo ajeu. Nikipuo yiok ainepu orpayian le kanisa. Neeku eibelekeny osinkolio oltauja. Kebaiki ewuei nemebaiki iltung'anak. Ore iltung'anak lemeponu kanisa naa kebaiki sinkolioitin toorredioi. Neeku eeta eranyare etipat oleng aanyor oltau. Toliki siyie yiok ajo kakwa mpangoni iatata irara kwaya naa amaa osesen le Kristo kanyio enare neyiolou kuhusu kuna rishat. Amaa amu iloitai itii nekijo oshi yiok toonkuapi niking'ua ai ketii inakop iloibonok. Kanyio enare nikiyiolou kuhusu enkirikoto oltung'anak looloitai amu atodua ninye kanisa ajo ebore pii. Ashe. Ore engolon Enkai naa kitok oleng alang irkoyantek otii enakop. Kai naitayiolo olosho nchere ishoo yiok Enkai enkisulata teshumata irkoyantek. Ore kira ena anisa naa ekiata inkera ooloibonok naing'ua families ooloibonok etajeutuo iruko olaitoriani. Ore enaang siai sapuk oleng saai naa kiyieu nikiendelea aarany. Kigira aata program nikishoot volume 6 amu eton itu kishoot. Kishoota volume 5 nikitii YouTube. Nikiomon ninye ilaing'urak pookin nchere subscribe. Ronya subscribe AIC Shimelok Loita Kwaya nepuo sinkolioitin otii olojo kayieu nanu nalo shumata okulikae. Ore volume 6 kiyieu nikiponaa aarany. Enking'asia oleng amu mimpanga sii duo oleng ajo kayieu narany mpaka volume aja. Kilepu ake empirisi Enkai nikinepu kitaranya. Mikintashe taa. Kiendelea arany. Eji naa enking'asia amu kitabaitie enkop ormaasai. Ishoo yiok Enkai omom enking'asia. Meeta enkop ormaasai nitu kipuo. Kitoomonoki yiok toowueitin toontumoritin sapukin nikishomoita ainosaa ilomon Lenkai. Metaa eton ake enapa yiok inkejek kigira apuo ainosaa ilomon supati Lenkai. Elelek etii oltung'ani otii ena video ning'orita yiok neton itu itoomon intae kake etoning'o nenyorru niasitata netesheta sinkolioitin linyi netayiolo ajo intae oshi nena nchoooi namba naidimi aitoomoni intae. Ashe oleng. Teniyieu nimpoti yiok naa ekiwoshoki esimu enaa olairritani nara patron le kwaya 0722 882130 0722 882130. Ore pekiwoshoki neekiro nikiponu enkop naba enaa enimpotie yiok amu kishomo kindipa ashom nkulie kuapi nikincho Enkai enashe. Neeku kitejo metamayiana Enkai olosho le maa keji AIC Shimelok tooloitai kake inolosho olulung'a teseuseu. Metamayiana ntae Enkai.